Take this life, make you know the rush, make you know the fear, cause when you fall. Hello, Ada for Ghana for area singina. Medin chia every South Africa, Pretoria, April, oh baby biawo. Ediana me bro, medin cranshe, ani je, araho, ye be share the journey. With what wolf you now so for mwaba, now the abobra. Make I say, aha, aya Pretoria in South Africa. It's all about the Journey TV show, season 10. Ewo Adom TV. Coming home, now you're far continue. You know the rush, make you know the journey. Aye nika, aye ni je. Minister baby, I will be also season 10 there. Abena Ghana for mankasa. Ani season 10 there. Ye demo every mo edemo afam guswa edemo eko ewo jumadi so. Na me da abwa for masoma say. Na what you be am di jumadi bro ewo Adom TV. Eye Pinamine Cosmetics or see bad. Adia ye di ye ohoma ho ye fibia de Pinamine say. Ani uko cosmetics so I say ye perfume enku aye di twitire ni bibia hair relaxer obenya bibia ewo ho afi e give us clean care osi oba nya ho fe ni se waye sochen a wodi na mabontin oba ni de wasiesie fia mafi atikama enti give us for say unya omo product ni bia shops bebre okọ ho a obenya bi na so what media siesie fie time herbal mixture almost say ye malaria de e dro ba kope we dro an time unum time am bibia ebeye kama nya dua herbal mixture for say yare be na ha to be nanom wate na ho beto empanyefoi ene kunama entertainment and na Adom TV and na demi aba Pretoria it was South Africa na mid season 10 April and nan komo ye be komu pa ene yenya ye maame wa hase no de ye ba be fa South Africa problem nan sana no mami twa me ho enkoje nkrato me ba it's still the journey. Kwarto aba ogusua ehodi Jenny ewo Adom TV and na me maame aye friend ma Lydia wo Pretoria wo South Africa and ye ba betwetwe nkomo ewo hase ti Mr. Bre tnase na ye besia de ma akwaba enu sister bibia aboko yankopa adum bibia yeboko wakika mano ya mana South Africa bravo ye ko say South Africa bravo no de akontum de ye ne eden nti se wani eden ha utime kosi akwantu masem de sene mi hu sa America tie ne sa na South Africa so tie obra kwantu ye se aganyame na yes papa na oye den before ujai ya oba South Africa waba betina ha odi ebo obra ame pamade wo na Accra hefa na oti La Paz okay na meti Jolu okay amiti Jolu but na me pamade wo La Paz okay yeah na eti sen eho faye from Ghana brabone kakra nti a uja ho de ba hai na eho ne ti sen a ujai wajai ho e de abetina Pretoria yi Ghana o pama wo mbode adwuma bro se pama wo mo meje obi di niam abebro bed or the pressure beba beto so ko baabi ni ade afi no be wiase na wo de wo so ani abra be adwuma no no be wi ho meje na no so asa ye problem foforo nti no na twese emma unya de bia na ho kyereo obi ho so yes amudi adwuma ne ba bebra be wi no na ye aye ngura I just said you serious. I just said in any abreso or pamade any other oba no nisika beto na wapama no aje no ko yeah ye hwe ene Ghana pa you say your friend na yen Canada pe you kind of fashion designers sika omu di wo ho na wajai pamade kama say wajai ababet na Pretoria o dream say maybe beba mo asan abafia asan abaye adwuma na o de ha ya te we o say ha de ye ma US kra wo mpe yeah e de na mo wani Pretoria sa aha no obi nka obi okay yes obi nka wenbi obi betimi de adwuma bi abrewa enhye da nya adwuma bi anso bo ne bo na ope no obetua ka na wa ya ama no compared to Ghana no yes and I have so challenge ni ha
Ghana challenge wo too much sa e wa abrabo mu na adwuma mu ni abrabo mu nyina na fa ye from sa yeah ebi ni den Ghana obi wo ho tailor bi wo ho obi wo ho okọ opetela ye high class any fashion designer see am yes obi wo person obepam na ade ope ba bi ane bo odin ebi wo kra ba bi obekokra ne bo ode ebeje ne kese nipa no mpam ne na koma mantu bata ho na obekọ se ne bo edin e wodin yes e wodin ha so de emfa ho sa kroma for do mu oda se wa pamama no na hye no na afata no wawie iti aha so pressure ni ha adwuma no de brewa on fa pressure so the pressure be so the mouse ka taking crime me hia mata de ne me pacho fesika bra na menye mawo ene ya no o discover ne me ni nyina na se Ghana no adwuma no wo ho na nso nipa na wo ya ama no no yes akoni abane na da yes ntimi nya adwuma no so mfa so yeah na obai ahina wo free abrabo ne start sen e wo Ghana na ansa yenwram wo Pretoria fra santi achimbo mpata na me wo Ghana no na de na me ye adwuma so na me hunu so kra wow na me ye adwuma na me hunu so na de mpa ene janyankopon adom me bompa ye na e kan obi akoma so obi na befa obai yeah oh okay obi na boa me nipa kro no London okay no brem is called no ka kire me say hey yes South Africa who wants no adwuma nti obi brem is called that time na enyoma nye kra so kan ye na adom ye ya yetimu aye kasei onyame adom sa ne fama o so me so ya na ba me ba ye so no adom no enyina ni amfiri me so etoa me antenya me ba kroma 2007 me ba kroma 2000 me ba South Africa 2007 na me Johannesburg na me ti Johannesburg me frɛ baby Jovel e wo Johannesburg he ho ne me du ho nyame ye madom nipa me be hwe no Jovel ho no ye wo market wo hot se mokola okay yeah ye wo market wo se mokola tina ma me no so pamade e wo ho ti me call ni nchen no ena me so me ye nipa me pe nipa asem me do nipa enti me kodru ya na ade chen ye na da na me kodru ho na na me so me hwehwe Ghana fo a cheche wo mote se na emi nua ba ye ya ani ye di do abodom yeah sa enti me cheche Ghana fo na papa bi wo ho ka kire me se ma me na ade na wo ye wo krom ha anam so ade na wo ye wo Ghana na ade ba na me so me pamade na so pamade a obi pamade krom ni bi pamade wo ha na nipa ne jare eti wo fie na ma ba anya me ba ya de chen you wow me ba South Africa de chen ye na onya adwuma yes ti me ko o de o cry ankasa control who on cry o de wa cry me de me cry okay media me cry because ade bi wo ho a wonka bi nhyem say ebetimi afa etimi de mitumi kwan me cry because eye makoma mu de ye mani gi se mini ani da so na metimi anya sika obi adom me na me kofru play eti edaw ni hye me mu ntimi ka kire obi a wow obi ati me nka se me tu kwan that time ti me cry ti me bedru ye no so ampa nso no pap me ko me dru ha na man ne ma me ye adwuma wo ho o ma me se me nkopɛ machine ankopon ye madom so e ma me kopɛ machine now start here ti ho na brabo no akonto no start here to ba South Africa how many years ni me ba 2007 wow until we count to how many years 16 years yeah na yedi nkomo na wo ka bibi se social media ebo ya maame no ho na ye xenophobia say nti obo ne baka so ko South Africa setina se mema wo nko na o sie ha o pa se nkofo edi ntro social media ma South Africa look say enya kra fire fam xenophobia no in fact
se ye hwa na Ghana fo na na se ya hoho no mo se o mo pamoye wo mo pamoye me madwo ade me anti Lydia de me de mi hu ni se enye pamo bi no mo pamoye na ade ne se kro bia okoso na woni nkrata eye haw okay ena ne etoso mienu South Africa ye kra a hefe pa a hanso de eti wo de wo ba ofi se wo ba abrochire adwuma nso ni ha tajusian sanu adwuma yes ade se wo sanu adwuma ansa na aba abenya adwuma apart from sanu adwuma bie ni ha obeye so what ase enti se wo ba na wo bedru kro we mu a wonye adwuma nye wonni sanu adwuma na wo ba sometimes the kran sanu adwuma kra wo kra na baby abekwa akoye adwuma no kra ye bad. Wow. I just say yes. I just say Yankopon na aboa. Wow. Te se ne ode na dom to me so ya aboa mi sa. Aha. Me say me ba ye ne senka dom na ndom me anka me san ko back. Oh, okay. Yeah. Because enye easy sa. Ewa ha say. Ewa ha say. Enti xenophobia na ba sa na kromafo no, zulufo no, omo te se sebe enkro omo yes. Omoni e de omo problem kakra enti e basa na nkrofo e de omo abum na ha nsoso no foreigners ne ye doso wow na ni titru Zimbabwe fo na wa ha pa wow na Zimbabwe fo no omo nye papa akro Zimbabwe kro no nye makohoda e ho situation ni nye to omo nyina atwia begu ha e ye border na ye border it's easy na we yes wow yes it is Zimbabwe fo no adwuma ni kromo no ma begu ha so ba wonya adwuma nti kro no na no mo yes eni o how no mbe ha nti no xenophobia bibi kakra bi tuchi ma no mdo mo agim wow so what ase nti o mo di gym na sa wote na usura wo dwane a o ni abo awura shop yes sa wow yes wow nti sa ehu we ni niam nyina enhamo. Have you thought of your mental health? Because ebinu mo na mukura na why stiff. Obi ntimi nyi ni phone woni pem. Because osho this kind of tension. Have you thought of your mental health? Me to me mo de in fact. Me de me nsuro me de emmo me hu kura because me de me ye me right. Me nim de me ye me right. Ti me de me ni wo mo ni asem. Baby ana me ye adwuma ni sei. Nipa nyina ti me dwane. Me de me dwane. Yes. No mo ba mo nyori. No. Bo on pa mo hu me o mo twam. Me make attempts. Yes, because me dey me no be adwuma ye me buy me wo Ghana me ho kire me. No be adwuma. Yes. Eti me adwuma na me ye na madwen wo so. Anya wo nsam fo. Yeah. Ana me sire me Nyankopon so se empale me. No bo. E wo gidigidi yes. Gidigidi no a o mo je no. Me so me gidi se nyame so so wo ho pa kire se de obeka bia no. Sa. Eti mi momu die ehu se wo mu a yes mebre ne ye nya ye nuanom Ghana fo yi wo msi wo kɔ ha ye se hanye ye suro wanhwe ye bejo mpabo ye be de mi momu die ba bi e ho hu kra ho na mekɔ yeah yes because to me ntete wo mo krofo no mo nye no ni almost serious. Yes. So when you saw your area mama. Yeah. You code no. Yeah. So I see. And to say wa bay uja ukunu wo ho ananam omma wo fie. Wo ye ne sen. Me worry. Okay na kwada so ni wo. Me baba akopɛ me ba ha no 2007 na me then ba ha 2008. Okay to wa ha. Yeah. Okay oba na bema. Oba. Nti ono so asua bibia ono so ye. Oh ye nose. Oh. We school ha me then ba ha no 12 years. Okay. And na wa ku school ha no we na. En krata me then na me pese me de me ho. Me pese me de me ho me penhye so me be so be hye me so nti me force so se me nya krata. Timini wo mo pem so krata sam no mo ka kire be se me ko Ghana na me meye me krata anti ma be di Ghana 5 years
ana wasiaba ana masanyaba me bae no me so lucky Nyankopon boa me ma me ba no bi ye ID man krom hakrata o ye citizen. Okay, ti akova. Yes. E de nyame ase. Yes. Na se ana waware ana so waware wa. Onware. Ai so bi na ye ma no. Adom na wo kana ebia ana. Na wo ko Ghana 5 years na de na wo ekoso wo. Man ko ye hwe me ko ma nya adwuma ene ma na ekoso wo Ghana in fact. Hadwin. Aha no cry yet 100 times in Ghana. Wow. Because you chromefo, you chromuni no the way you almost entertain nipa no. Very bad. Wow. We share when we are crying as we nimo. Yeah. Yes. Nye easy cry. So sika. So niska. Yo. Yentete no enye. Enye. Ni titru airport. Wow. Ni titru airport. Mintimi hu. Sene Ghana for no mpeso omochire. Wo mu hu se wo fu post wo ko pro mintimi hu se sika wo wi ase nyina ekuta wo se danyo. E na asori so agikro no mu nyina. Awa Ghana ho. Asori mpai boji enso so wo mutrim wo tin. Wow. Including asofo. Wow. Was including asofo kra no. Omo nyina ama kro no mu ayedin. Etimodin no tiesro. Wo hwe na wo yesofo a na wa support asori ma na chese. Ye bo wechi wa. Ye ba to aso. Ye nda ya wo ye ba. Ya kwaje nkratso aba aha Adom TV the journey and yeguswa ya know etwetwe enkomo all the way from Pretoria. It is afi na wa join ya Mr. Snase na enche bia ye di ba be ko ewiye. Mami. Yes. Na do me yesia de o se asofo no mo ye dey. O mutimodzi. Papa. Ni o nyina o. Okay, me dey yes. Enkoyi cry ti omunsesa. Yes. Ya de dwuma de ba be kwa wiye na asemben e na obeka kire ewiase nyina e show about akwantu eni abrabo. Oh, adia metimi aka se ewiase no se wugi Nyankopon di se wo nyame a de wo pebia wotimi yema. Yes. Sene Daniel mo ye do mo kotu jatabo mu a jatenti mi anwe wo mo no eye saa aha wo mo se ye kum nipa ye buru nipa meme wo ha me fanse 15 years ama mi hu bi da yes me kra ma ba 15 years mi hu se ye tutu abo bi da wow baby a me wo e wo baby a na me pamade no me fa ne se save what is in zonko. Wow. Manfrafo nyina omo South Africa ho nyina ne ho omo obi a wo South Africa ha bia me boy ovel dia wonim the way ya yes who but me madwo ade in fact me de me hu se manini gani me hu se yatutu abo obi da me hu se yajo obi fo da one day pe na sikaka eba na sikaka bana nkrofo no security no so ye denyo ende mahu de mu ya se security ni ne da ya bonu twa da ho yes e wo sikaka ne ho I'm this crew apart from that no me 15 years ago me bi yes okay okay yeah that was see you bet share busiafo na yes best sorry jumadi see the journey so yeah that see nipa ba ko mienu miensa wo bet share mo fa jumadi embrawi me chia me maame a wa santi a chembo mpata ye friend anti dede okay anti dede eni mi nuanom ni mi sister friend sister Grace okay Steffi Adam chia obi a me wadofo me bre because obobo a wenya sanity eti no mi chia obi obete me nka bia no me de nchia kese na me sra mo se nyame na ya fa no se ye som no se ye som ni ye a de ya kra ye hu so what ya se de ya ye hu nyame na o se wa fa no so wo som ni ye de ya kra wo hu ma ye da se wo ba ye nyame hwa we de higher control me munya hampers na so the journey the signature wo ba na ya ma flower ya cho say ye do pa a sign of love it's here the ma number cho we den Ghana flag okay it's flag which say ukro no we den ya we ya na ewo yeah it's mpacho the bre we ni wo hu a na wa kai say
wasa won sign embra wachi na mombo ane nyina ye makuro no enkoso we see the journey ye dey ma so kwa fakobo fie abre bi ehun no say the journey for say ba Pretoria dey dey ebre woni nyame enhra o pa se oba adwuma die yeda ase yeda obi bia ase se ne yatena si na yahwe dwuma die minim se enije aba wa wo fie wo sua de ba ko mienu say ya na the journey there we are here to inspire educate near motivate wa wo fie na so hu se abrabo eni da so e wo ho aha e na brebe ma medi dwumadie asinansa na no meda maboafo ase so masen na metimi di dwumadie abro from South Africa Pretoria and a yedi enkomoi a time herbal mixture lip tomato paste give us clean care nyadua herbal mixture and a Pinamine cosmetics and the Adum TV with Knama entertainment and omunyina kambomu and a metimi ba ha medi dwumadie ebro aha e na brebe ma yedi dwumadie asi meda me crew asi Steve James for Real House for just say Steve James ne manyina say ba Pretoria omo atime aboa na dwumadie ekoso afi me da Pastor Joe ene ne yire Wendy asepa nyame ensure na afi Pastor Ima afi Bishop Dr. Derek ya ba ha de nyame animuni omo ahwe yen pa ti nyame enhira mo say ye ba ya maso ye mu obi bia oboa ye one way or the other yetime de production ebre nyame enhira aha ena me de obesi asemba ko na da bia me katro me sise nyame wo mu a ebeye yie abroso me din e de Abena Ghana abonofo agudie brekum de share macral